Makaron, jasabet ini niri naltamhan paklang ponji ilakai. Hamren donos ko tempat salon. Hamren Paris Malia Songpen. Isi kita kita kowe lapen alang tum awar sai karena sok isi awar sai kita man kowe ki lapen asonamu keseret komo kartiapan lapok lembot ini mungkin masih lagi atau permanent sok isi dalam awar saya pasai lasa polisi ban selampon do masih lasa pol keseret komo kejor habu si mar itu long pot kemudian si kasih pusat monduli long kader tiapan atau self help group lah tum dan pembangunan si kowe ke pon tinta social work dola sini dapat lawan po penindungan nanti dapat lawan po Hamren Paris Minerdia Songpen pada kasi permanent source pada siapa saya kowe pon si alang itu potlat cerita pen rong grup kiadat kader tiap haralan tum jaga pangsidang social work akan plembom sidak Minerdia tum ni dapat lawan po ala seni rong mi letum lang lason welfare society pentado lason king room si lason kesret ko mo kapirti pon kiti ke ko laso yang si masalah ni Maria son bat suri hirjumi pinai la sinal tum miling YouTube channel lang like kasai ta comment khala sinal tum langsung ka tiri akan mesan plamang to asase miling YouTube channel to comment kha lang tum kadok ve kar janglo dang dondas ko Paris along tinta lason na kiya ni dan to mari ini rong meeting kibe pira sedak kiya tum ta ali daratum lason paklang pon thaka jok kacang cerek monduli akhir data berti benar siasat lahat cerek hukum arti dan kecil long pondok pakai pala jauh tu kan saya tangkapan room si monduli lang sebeti tulang si asal situ kan kelihatan jasad socio economic and market economy pula coki cokam dan tolong asonamu kecil long pondok si rasa pacun tanah tanah kita agak kelak nasi mantul lagi pacun ponji nasi jasmet socio economic and market economic konsep nasi kawan macam itu malang sinon keceng zero pesini li kami thalah si asan market economic konsepan itu Paris long paklang itu Paris long masih keceng nasi sini li kacini nasi alang kapek Paris long tanah itu paklang pontan asan orang grup mandul long kapertiapan permanent long source oversight kowe rong efo chok ni kan kharo atau es India British concept sarong ni kan efo chok ni British concept sarong ni kan kharo jorbo mason itu mak kowe lah kia kowe esi ni kan kon ni lah awe kan itu plan dah hendak konsi source long body ni bakalan po lain itu tetap ada bayi chok sila tepen jono lano je Depo Paris, Hamren Paris, Domka Paris, Kim Paris, alborang dang korahnya Paris along dan di la famnya ses bang nang pale pola sinal tu nang cari thap bang nang tu plembam lo putih bang buti kimi kan kimi nang paklang thap nang paklang pon ni kecil nang tu like share thak comment thak